أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من مسكتك قمة قوم دوه غيره مقول نماذ فو كوري مجندني حديث كلاستك إغتم أقول من مهار فشاف مبني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بس فروتا أقول منا هميا نقول كره ومغا مدوري بي مؤلف نوتا فتل ليوفي بيكلون جترين إمه مشهور أدي إمه صح فوت جماعة كره في إمام بخاري رحمه الله جي سيرة نما نوتا كده فانو جي ترجمة نما مفوقا كده فانو جي فوي الجامع الصحيح نوتا صحيح بخاري به غتو اكو من بيت ودي دريغا وهكذا كافوانه صحيح بخاري به غتو ايغ تريغا فليوفما مدوري صوبا ادي فتوغا ليوفما امام بخاري رحمه الله اختيار قربا فوا اختياريه ادي هم اهم امام بخاري رحمه الله اي مسكه پلو كوري گندوا فاوني كينه كما به غتو نوتا එකමුගා එකදේෆාන් දෙවවාෆාව අහම්මියට අදි රූහානි ගොතුම් එකදේගෆාන එකම තයාර වඩාගෙන ෆාවා ගොතුගේ මච්ච හැම ගොත ෆොතුගා කණ්ඩාලවාෆාව ශරුතුත නෝත බල්ලවාෆාව කංකමුගේ මච්ච වෙසරුගො මෙවානේ අලි අලවාදාෆ ඒකතරේග දන්නවාෆාවාන ඉත්තිෆාකුම් සහකම එබ්බස් වේ රාවියගේ ෆරාතු නූනියා රිවා කුරවාෆෙන් නුවේ ادي هم اهم كم روايه كمان امام بخاري رحمه الله حديث بس فلك غتو رسول صلى الله عليه وسلم نسبه قربا گنوا فوا كم بس فلن افوتوغا اي متصل روايه كمغا وانجن مانكي سندوغا ابس وركا انقطاع النتي ابس مدكنو من نتي سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نوت حديث روا قربا صحابيا هميا ادمدوغا ابس ميهكو چينوغا نوت سندوغا اونيفا نتيه روايه اونن جين اگي تورن امام بخاري رحمه الله خاص گوتگا كشور قربه راوين الراويه کو ان الراويه کا بدل و ادوها فاوا وان جهنكا اهم امام ابن حجر رحمه الله جنما فاوه الحازمي کے شروط كركر رباف امام بخاري به غتم فرتم كمكي اسنادغا صحك من غتم وغن كوريره واهك دكا فوانه سند صحاو مگه نوت اتصال مگه نوت سند اي صح حديث كمغا ومن اكشيگم وا سند كمغا واني اي گيبسورك مدكن من نتياي هم اهم عدل وري عادلك فراتم روايه اسفا وان جهني همه گوتا عدل ورکمگه ඉතුරු නුෆුදේ ඒගා රිවා කුරාමි හාගේ අමිල්ල මසක්කතුන් උගෙනි හිද්දස් කුරුමුගේ කොළදානකම අදි එය අකුගා එන කිබාගා උමුරුන් දුවසුමු නොත බයියගේ සෝබුම්වස් හඳාන්නේ තුන් ෆද කමෙන් හුරගෙන් නුවානෙක හැම ගොතා ඒ රිවායතුගා asfawa خبر کی ای شاذ نوتا کیرت قرآن ادی عام اصول خلاف وهکه کمگا وگن نوانه ادی هم اهم ابس ورگه علل نوتا بلی مدکم نوتا بلی کشکم ای روایت گا اوگن نوانه مفدا رکعات رکما اکوگا بلواگن امام بخاری مفوی نرواف میونی کوری رغون وهک دکالین اسنا سندو mati kurma begotu maneki sanaduga nota cheenuga himene mihunge adadu madu kurma ki edo sorga ahamiyatu kan devunu kameke sababaki
ඒරුම් එබේකලක රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යා දෙමෙදුගාවා රාවින්ගේ අදදු මදුවගෙන් දාන ඉමාම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් වස් එමසක්කේ කුරබ්වා ෆවේ එබයි ෆාර් උෆයිදාන සුවාලෙන් ඒ මිසාලක තංකොලේ බලිකෂි මිහිගේ ෆරාතුන් නොත තංකොලේ එමිහකා මෙදුගා ඉතුබාර කුඩ මිහිගේ ෆරාතුන් ඉමාම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් රිවායත ගෙන්නවාෆා ඔවෙදානේ එහෙන් දිමාය ෆෝ එක්කම වියස් ඒ රිවායේ hama ehem magakun ekade gfana sahamagun libiwadagen fawati dhikru kurawani kurin denne fadan ei cheenuga himene mihunga adadu madukurumaki edosoruga sharafek gotuga ilumeren dekewadagen kurawumun gendevi masakke pulake ehmima amu gotegga foittakuga hadis liuvi bekalunna algun men balala eruga thulathiyatu ei emme mati darajeki ثلاثيات کے مراد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلیو فی مؤلف آدمی دوگا تم بیکنوں تبیو ای صحابی کا تابعی کا ادی تبع تابعی ای فوگا فلیو فی مؤلف ای حدیث السواف ایون نمیما امام بخاری یا ادی امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل الدارمي فد بيبكنون ثلاثيات ورم مدن روا قربا فابوري عام غتگا ادو سرگه بيكلونا لبلوا فاوني رباعيات ادي خماسيات معنی کی ہتر بيكلون نوت فس بيكلون همني ودا گنوا غتگا چين اما بئر روایت تو بلکشی میہ کو مثالک چينوگا همني تم فنونس ඒ තවණු කොන්නොත ගොක්කියා මීහා ඊ හගීගතුගා ඉමාම් බුඛාරි මිකමුගා ගෙන්ගුළු වාෆාවා ෆන්නු වෙරිකන් නොදන්න එකදේ ෆානුගේ හුනර බීරට්ටේ මීහ එහෙඤ්ඤා එකදේ ෆානු එගොතذිකුරු කුරබ්බාෆ එක්කමුගා වියස් ඒ රිවායතේ සහ මගුන් එනුම් මීහුන්ගේ ෆරාතුන් ආස්ෆා ඔයගේ මෙනුවිذිකුරු කුරබ්බාෆ එන්නුවේ එම්බීමා ඉමාම් අල් උකයිලි රහිමහුල්ලාහු විදාලවනි امام بخاري رحمه الله وداعويه من كليك فانو كمي صحيح الجامع انه الجامع الصحيح ليو مفهوغا ادو سرغا ام مشهور بيكنون غتوغا هيمن ودا غنوا امام بخاري استاذ امام احمد بن حنبل ادي يحيى بن معين ادي علي بن مدينيه ميبه بيكلونغه لفافلكن ابيكلونن افي تيمن دبويمه بلوا لفما එයෆෝ හතරු බස්ෆුල කන්නොත් හතරු හදීසකන් එබේකඩුන් මුලින් එබ්බස්වේ වඩේ නොගන් නිවිය එනුන් හුරිහා රිවායත්කන් එබේකඩුන් එබ්බස්වේ ලෙවිය එෆෝගා ඉමාම් අල් උකයිලි රහිමහුල්ලාහු විදාලවනි තිමන් ඒ හතරු හදීස් මුරාජා කුරබ්බා බෙල්ලවීමේ එයෆෝගා තිමන්නය ෆෙනුනි ඉමාම් බුඛාරිගේ බස්ෆුලු තෙදුකමස් මානක ඉමාම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහු ඒ හතරු බස්ෆුලු වස් ජමා කුරබ්බා ෆෙවනි صح روايه كتب اهم بما ايوه صح هتو روايه امام بخاري جماع قربا فموا صحيح بخاري غا ابس ضعيف روايه اسف انه امام بخاري رحمه الله مي فتوغا گنگلو وافاوا ان منهجكي نوت هنركي حديث ترتيب قرب එකදෙෆන් ෆොයි බස්සවාෆාවනි කිතාබු තාක නොත චෙප්ටර් තාක එගොත ගෙන්නවාෆාවේ නුවදිය හයි කිතාබෙන් නොත නුවදිය හයි චෙප්ටර් නොත නුවදිය හයි මවුදුව ඒ මවුදුව තෝගේ දසුගා හදීස් ත ගෙන්නේ විරුගා අනෙක්කා බාබු තකේ ගෙන්නවාෆා මිහුන්නන් එමෙ ෆට්ටවාෆාවනි කිතාබ් බදල් වහී ෆෙෂුමුගේ හාදිසා බයන් කරවවාෆා nimma walawwafa wani kitabu tauhid mi demeduga muli jumla kitab badal wahim feshigengos kitabu tauhid hameya nodiya hay kitabe ekale faanu gennawa faawe mi huriha kitab takeno chapter takege dashuga ekale faanu hadith tan ekamaka gule munasabu liuwamu gendawafa imam bukhari rahimahullahu mi kurabwafa wa masakke puluge hagige nenge faratakun ei ilumeri kama vies ekade gafana faadu kiyumaki duru kamennu emme bor sawbaki imam bukhari rahimahullah jama kurabwafa wa
hadis toge bay faharu e hadis ege aslu mawdu nun tanegga ekkama hoda miyaka fenidane nuwata waki mawdu e balagin e mawdu'a gule hadis waki hadisen e foto nufenidan ei imam bukhari rahimahullah ge fannu verikan hagigatu maneki kame sirru korwani kinu ekamaku ba'ir riwayatakun dalilu nege hani dairatakum bes ekadeg faanu istidlal korabwa ei ekaman ekadeg faanu hunar verikam ge hek ehem vegen bay bekalum vidalwani imam bukhari rahimahullah ge fiqhu wani ekadeg faanu ge mi tarjumat ge maneki mi mawdu' tartib kurabba ege dasan hadis gennawa fawa gotunne imam bukhari ki aadya khilafu daqiqu nuwata kavi detere takun istidlal kurabba bekale vima ammu usulakum bala mihikan ekade gfano gennawa fawa riwayatuga e mawdu'a gulum huri kun kamekkam bes dene ganna nege ha daqiqu nuwata kavi kon ekahara masalta neruwa fure ehem vima imam bukhari rahimahullah gennawa fawa hadis komme mawdu' ka bes ega dalil onnane ekamaku beenum wane ilmi kuladana kama adi bahuge hunar veri kama mifada kantatake en dalil haqiqatu ga libigatu mattaka hadiso ga adadu ga macha bayfar ogommenna wahakadakkamun diye eruga wani ishara kurayfa eki bekanunge meduga komesarege khilaf takin ebur ehem befawani imam bukhari rahimahullah mi fotuga jama kurabba fawa basfur takabbala aruga mulin huriki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfur takennu ekare ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbek kurabba hadis basfur vejjiya ei argumen mi ekamaka be gotun note basfur taka be gotun wahaka dakka basfur taki enun ekare fan gennawa fawa sahabi bekanunge khabaru taka enum wes wahakata en nisbek koshe ilumari midalen nuwane imam bukhari neruwa fawa hadis togawa huriha wahake ki ei sahha wahakateke imam bukhari rahimahullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbek kurwa fawa komme basfulaki ei sahha basful eme ilumari meduga khilafu fedifa wani hadis toge adada meduga midenne unu gotan imam bukhari rahimahullah taqraru kurabwa adi eki mawdu'a gule tankolkol wakin nangawagem bes ekadefanu zikr kurabwa fa hurma adi bayin hadis toga lafzuge tafat hurikama wanama etafata ekuga ekiki maqam toga zikr kurabwa fa hurumun eki bekalun e hadis takum mana kurabumuga nota gunu vumuga ei de hadis ekkama nuwata tin hadis ekkama nuwata evore gina adade gotuga gunuwa afwat am gotega ibn salah adi imam nawawi rahimahumullah bidebe kanun gennawa fa wani imam bukhari rahimahullah jama kurabwa fa wa hadis to adade ki takraru ko asfa wa riwayat ka ekiga hanhas dusata hadiya fas riwayat hanhas dusata hadiya fas riwayat kam takuraru nuwa gotuga hataruhas riwayat kam mane hataruhas hadis ei takuraru nuwa gotuga enames imam ibn hajar tebafuna awul kurire dannawali fathul bari liwafa wa fathul bari ei sahih bukhari ge sharh efel liwafa wa ilmariya ibn hajar asqalani rahimahullah widal fa wani timan kale fana fenifa wani hang has tinsate ka nuwadiya hang hadise takraru wa gotugaya ekiga ehna takraru kandale vima ibn salaha adi an-nawawi midebe kanum vidalu yadabure war bodta maduwe gende vidalu wani deha sasate ka de hadise takraru nuwa gotugaya aswani kun danne fadan mi tafaten asfa mi wani ilum merinna ekelefanu gennawa fawa riwayat toge tereng bay lafzuge tafat hurima ei de riwayat ekkama bellewma no de hadis ekkama bellewma nuwata riwayatuga himene bekalun tafat wima ei tafat hadis ekkamuga ebbeku gunuwar anebbeku
riwayatuga himene bekalunge tafatu hurikam avyas em mane dehawa kam avwana en hadise kamuga bellewma mikada tafatu hige sob en nuniya gaggandaka huriha bekalum wes ebbes welawwa hanhas kommes warege hadise kama gennawa fa wani imam bukhari jumla gotegga imam bukhari rahimahullah ko indene fadan bayin hadis takrar kurabwafa wani tafatu mawdu tawga istidlal kuro mattaka tafatu fanne ekale fanu gengulu ba mi to gomenna ilmi maidanu waragina fennane mi gotan amal kure mundata mane ki riwayategga onna waki kamakan istidlal qur'an dalil qura mana negumattaka e hadise baba kollu mafhuga waki tanegga dhikur qurabwa foto ammo gotegga ekama ko imam bukhari rahimahullah e hadise furatama dhikur qurabwa eruga digu ko dhikur qurabwa e foga hama e hadisun kommes minbare nangawaf ehen tanegga istidlal qurabwa imam muslima khilaf imam muslim rahimahullah kale fanu fotuga liubwa fawani takura nukurabwa gotegga adi hadis fernisur nimenden dhikur qurabwa tanegga dhikur qurabwa fo ehma imam muslim ge ustad imam bukhari rahimahullah ge mi fanna tafatu gotakan imam muslim liubwa fawani ehma imam bukhari ge fotun argumenna fennane tafatu tantanegga eke efanu dhikru qurabwa fawatan riwayat ennamas eki babaya bassa wa fanota bay du qurabwa fa anba dhikru qurabwa bay ilmu berin vidal fa abahuri imam bukhari rahimahullah migota amal qurabwa ruga eke efanu misalaka bay faru taqrarukum riwayat gennawatan fenna iruga egotan amal qurabwa fawani bay faharu ekade fanan e riwayan ehen sahabi bekadege farapulun libilawwa fa otima kuri tanuga e riwayan e sahabi bekadege kiba misaka umar gafanu ge farapulun e riwaya hama e nassu himene riwaya genno mafoga ehen tanegga e nassu misalakan abu huraira radhiyallahu anhu ge arihum libilawwa fawatibe takuraruko gennawa fawakam hame gota imam bukhari rahimahullah kurin awon denne fadan baytan tanuga muli hadis ikko dhikur qurabwa fawe ei adi waki masale ka dalil kuri kamuga amu gote tibe fun engwada gannawan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulega etak kamaka dalil qura etak wahaka bas fulutake vidalo fa huradan ehmima ekade fon amu gote ga gengulu wa fa fannaki komme kamaka gule bas kolu wakin gennu ehen namas baytan tanga hadis ekkoves dhikur qurabwa fawe egem waki bayakun adi mawdu'a istidlal qurabikamuga avyas kun awon denne fadan hame gota ibara tafatu wima kuriga ibarata fawga ibarata tafatu wima tafatu de ibarata kun libilabwa fawati bes genna wafa hame gota ekay fanu de bas fulege de meduga ta'arud nekkama vanama ekam bayan kuram gotum bes genna wafure de bas fulege de meduga ta'arud nennama berufushum bala miha ei ta'arud ekkaman hiwa tantanuges ekay fanu de riwaye dhikr qurabwa emeka gotakan imam bukhari rahimahullah hadis ta dhikr qurabwa gendawa fa wani den kurim basa gondu dannawa fa ne kay fa vidal wani e fotoge emme bodo em maqsadaki mulin sahha riwayat ke gennawun e giturun ei vihaves mukhtasar ko vihaves kurko am gotegga muslimege hayatuga adukomuge kankamuga dimawane eki kankama dalilu genestunu mattaka jama qurabwa fawa foteke imam bukhari rahimahullah ge ta'liqat taken hure mane ki imam bukhari rahimahullah ge nawa fawa mi hadis tafiyawa itur khabar taken e fotoga himene gemve em mikiyani ta'liqat al-bukhari nuwata muallaqat al-bukhari imam bukhari gennawa fa mifada wahakatoga bayfaharu dhikr nukurabwa sanadu ekkoshe bayfaharu sanadu himenuvies bay madkurabwa ehuriha wahakataki kummehen lazim nune sahih bukhari ge mi argul me midannawa sahha riwayat toge terega himene gendak emima imam ibn hajar rahimahullah
ekay fanuge imam bukhari ge mi muallaqat taka nota kurindenne fadan sanadu ekkon nuhimana gennawa furi vai waqataka khas kurawwa fotel liuwa fave taghliq al ta'liq mi namun nandevwa dikur kurawwa fa fathul bari ge muqaddima kamuga kandaluwa fa hadith sariga maneki fathul bari ge muqaddima ga ekale fanu gennawa fa bayam mekeni hadith sari mi baga imam bukhari rahimahullahu ta'liqat gotuga not muallaqat gotuga gennawa fa basfrutoge macca wahaka dakkawa fa emi imam ibn hajar rahimahullahu widalwani timan kale fana bayan wegen diyei imam bukhari rahimahullahu ekade fanuge ta'liqat huga e fotuga du kurawwa fa huri sanawtoga befulum madu kurawwa fa huri ta'liqat huga algon midannawani kurin algon dennevi hadis toge wahake nu hangas bay riwayat tog bay bekalum aduga tafat huri kamugas hangas etan hadis basfule mi wahake nu algon midannawani ta'liqat gotuga mulin sanadu widalo nuwe gennawa furi wahakata ewahattaka behe gotum wes imam ibn hajar rahimahullah widalwani timanne sabitu gen ai imam bukhari rahimahullah ta'liqat gotuga be riwayat toge midenne wonu sanaduga himene befun du kurawwa fa widalu kamuga avies imam bukhari rahimahullah igennawa fawa komme wahake ki ei mawsul wahake ke mane ki e wahake ge sanadu sabitwa wahake ehmima e fotuga foi digu edaneti nota godu edaneti ehembegen ekale fanu bay faharuga kurin dennonu fad bay wahakata misaka sahabi bekaluna gulun hore bay wahakatan egota kuru kurawwa fa wani ema algodu kurin denne fadan imam bukhari rahimahullah ge tarjuma ta nota tarajum ega mane ki kitabu taka chapter taka baswa fa en komme chapter eg dasuga ek kitabu take ek babu take gennawa fa migotan hadis ta tartib kurabumuge mi fannu weri kamuga tafatu goten eba hutte ei aadai gotegga mihekan eha fasehan dene nuganeve fada gotaka gennawa fa umuge sawbun ehem bima ibn hajar rahimahullah widalwani mi tarajum toga zahiraya adi khafiya himene mane ki bera fennan onna sida hama e mawdu'e dashuge onna hadisum ege mana barabara fennan onna bayaka adi nufenna bayaka ema kurin denno fadan balala mihikan hama ugutun e hadisakun dalil koddeni e babuge kum wahake kan wagutun ingen dagutan huri bay tartib taka hama egota warafun ko visna kamuga holweri kan nuni nege gota puri baataken hure ehme algon dennevi kurigas fiqhul bukhari fi tarajumihi mi ilum merenge tereng imam bukhari ge ilum merikan dirasa kurawwa fannu verikan hoddawa belle bekanun devwa fawa kuru ekade ge fana behe malumat kole fiqhul bukhari fi tarajumi mane ki imam bukhari rahimahullah ge fiqhu verikan huri ekade ge fanu ge mi tartib kurewumuge terege awamenna fennani kurun agon denne fadan imam bukhari ge mi fotaki kiritu qur'an afuga jama kuraifawa basfruto ge tereng emme sahakam bodu basfrutan himene fai shakke vesne mi kiritu qur'ana ala kiyo menno agon kurin ves dannawa fwana fadan en namas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfruta ki ei hama allah subhanahu wa taala hadratun asfawa wahi ekale fana engewe engewun efoga ebas fulutan emme sahamakun ama evani den insanunge terem bayaku masakkatun jama kuffawa khabartaka bala eruga emme saha bas fulutan ehmege ilumberin egota e vidalwani ema waragina adadege ilumberin imam bukhari rahimahullah ge mi fota ahamiyat kan devwa efoi eki goigota egeterega foi sharaha kuravuma hame gotan efota mustakhrajat liuvuma adi enumes masakke pulu kurawwa fawe ehen evves fotaka kirit qur'an fiwa ehen evves fotaka nukurawwa wara egeterega sharahata waragina
hame gota mustakhrijat ge maane ki lobeta khunne imam bukhari gennawa fawa fotaka mustakhrajat liwumaki ei efotoge muallif gennawa fawa hadise gennevi magunun ehem magakun hodu nota genau nota neru egotun imam bukhari ge mi fota mustakhrijat liwwa fawe ilmeri mane ki imam bukhari rahimahullah ge ustad muhimene gota enu magakun hama riwayat sahakun gennawa fu maqsadaki efotuge ewa khabaratan ei hama ekani emmagakun asfawa saha khabartake nun kama ei ehem magutakum bes asfawa saha khabartake kan kashawr ko dinun nota ekan bayan kurf em egotun tafatu masakketake ekeki ilumrin kurabba fawe kun awul denne fadan etabbawaro sharahe mifota liuwegen gosfa imam nawawi rahimahullah tabafuna imam nawawi rahimahullah mashhur wadagen fawani sahih muslim sharah kuravi ilum meriya gotuga imam nawawi rahimahullah mifota behe gotum vidalwani ilum merin ittifaq wadagen nave kirit qur'an afoga bimmatiga wa emme sahha fotaki nota defotaki ay as-sahihan mane ki imam bukhari liwafa wa al-jami' sahiha imam muslim liwafa wa sahih al-bukhari wa muslim umme bani defota qabulukan nota maqbulukan dife balagen fe e defoto ke tereng kitab al-bukhari asahhuhuma e defoto ke tereng emme sahakam bodo fotaki imam bukhari liwafa wa fote mane ki imam nawawi rahimahullah sahih muslim khidmat kurabba f sharh kurabbamun ehen namas ekare fanu e vidalwani e defoto ke tereng emme sahafataki imam bukhari liwafa fote sobaki e foto gawa faada taka manfaata bodu wefa guma adi ega ilmi gotum wara funko fina ge nuniya nohode fada ilmu was hurmuge sababunne egitu imam muslim ekale gafanuge fay jama kore vumuga imam bukhari ge fotun istifada nota manfa nota faada libiganna wafawe sobaki imam muslim aki imam bukhari ge emme hadis dariwarun kure e dariwaren agunwani ewaka imam bukhari ge tarjuma ga nota siratu ga wahaka dekkiruga dannawafa ehmima imam nawawi vidalwani egotun imam muslim hekive wadagen fe wani imam bukhari liwafa wa fota ifada ehem fote hadith ilmuga liufa nuwaka ehma jumhur ahl ilm nota jumhur ilm renge ittifaq ki ei imam bukhari rahimahullah liwafa wa fataki ei nota jama qurwafa wa fataki ei emme sahhakam bodu hadith fote kuri gagun wani takurar ko waragina wahakatake gennawafa bay bekalun imam muslim liwafa wa hadith fa tartib kurefa wa gota efotun fasiya kama kwa kiyawa kujaka dalil nagam fasewuma mifada bay kankam waga dakkawa fa efota boda buravelabba ehennamas eiki fotuga riwa kurefa riwa gennefa wa gota fota kurefa masakkata ala balairuga eggotakas ebekalun ehem vidalu mennu ehem bima imam ibn kathir rahimahullah widawi imam ibn kathir rahimahullah mashhur wadagan fawani agon man nakirtu qur'anuge emme mashhur tafsir liwafa wa ilmriya gotuga vidaluni ajmal ulama ala qabulihi wa sihhati ma fihi mi ummatu ilmrin ijma wadagan fe wani efai qabul kurabu masha adi hama ehemme efotuga wa ecce ge sahhakama meduga ei emme sahha faikkaman hadith ilmuga terega adwara gina wahaka
dakkan algon men onna to war tafsir ko dakka kam wanya hen namas algon men tankole kurkollafa foi sharah quran feshuma dima midani algon men ekama ko ikhtiyar qurani imam bukhari gennawa fawa mi hadith ta mukhtasar qurabwa fa mane ki takrar hadith ta kanduwa le mafhuga jama qurabwa fawa bay bekalunge foitta kuteren foten algon men sharah kurumuga beenun qurani sabaki eh nuniya takrar wa hadith ta gina wegen daneti sahih bukhari ge sharah ta kalgun baladaru ga ei warak gina adade ge foitta ke algon korin denne fadan warak gina bekalun qurabwa fawa masakke pule etan eta zamanega eta bekalune masay qurabwa fawe ege terega e sharah ki alamul hadith al khattabi ge mi warak kuri koluga lifawa fote warak kuri koluga imam bukhari rahimahullah ulwi 207 hijran 207 wan aharu ge fahu koluga nota 207 ge fahuga 307 ka gaharto terega e fahuga al khattabi wadagen fa nota duniyega ulwa avhar wadagen fa men 307 ka addi ashegga ehmbima ma duru kamen edebe kalunga deterega ne ehm warak kurin lifa mihiri mi hadith fatuge sharah hame gota sharah sahih bukhari ibn battal ki hatarste ke sale 17 aharu avhar wadagen ebe kali hijran enum wes ituru bebe kalun liuwa fa kurun awon denne fadan emme mashhuru fataki fathul bari bi sharh sahih al bukhari ibn hajar al asqalani mi fotuke kuriga imam ibn hanbal ibn rajab al hanbali rahimahullah liuwam fettevi hama mi namuga mane ki fathul bari ge namuga sahih buhari ge sharh ege bay algon men miharus fennan eburi ekamako ekefanu kitabul janaiz janaza ge bataka hameya wada genno mafauga awahar wada gennevi efauga ibn rajab ge us dariwaru al iraqi ekefanu aneka hama enamuga sharh liuwam fettevi fattawa sharh furiyamanu kurabbenis awahar wada genno je wada genno al hafiz iraqi rahimahullah ge dariwari ibn hajar al asqalani emvima ibn hajar wesama iswediye de ustadunge nam beenu kurabanote edevvi nam beenu kurabwagen fathul bari ge namuga sahih buhari ge sharh liuwam fettevi allah ge rahmata akuga wara furihama sharh liuwa duniya mati galgon menna miharu fennan oy emme shamil emme furihama sharh sahih bukhari liuwi fawata me fennani imam ibn hajar asqalani rahimahullah liuwa fawa fathul bari enum wes bay bekalun kurin awon denne fada mi masakke pul kurabwa khidume kurabwa fani e huriya fatakum wes ago menna manfa libigane wen hen namas imam ibn hajar rahimahullah liuwa fawa fataki ei wara shamil kambodu sharh ehmbegen awon kurire dannawalin ilumerin vidalwe la hijrata ba'da al fath fatah fahuga nota fatul bari fahuga den hijure nete ei algon denne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fulaka nisbe kurabbe rasul sallallahu alaihi wasallam makkah fatah kurama akuga hadith kurabbi la hijrata ba'da al fath makkah fatah wa fahuga hijure den diumen nete makkah madina emanaga note e bas fula ishara kurabbe ilumir vidalwani ibn hajar asqalani rahimahullah al fath fathul bari fahuga den imam bukhari liuwa fa sahih bukhari ge sharh itura liuwumuga mihaku warba liumuge maane nete evure furihama sharh ke liuwa miwan irada kurbi anna hafta ga algome fashani imam bukhari rahimahullah liuwa jama kurabwa fa miwa al jami' as sahih no sahih bukhari ge haditha sharh kura egotun algon me irada kurbiya e fotoge mukhtasar
nuwata ehengotaka dannawanya takraru hadista kanduwa wafa jama kurabwa fawa bekanun kure bekalege fain algon men ikhtiyar quran duak Allah subhanahu wa ta'ala algon menge mi ivuma de humuga baraka lavwa algon men hew bas adwa hew bang amal quraba kam ga levum adi algon menge mi majlisaki Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikruge majlisage darumaya thawab algon men minbar qurba algon men ila subhanahu wa ta'ala ge rahme bawa lavwa adi ila subhanahu wa ta'ala ge fusuma hama himen kan algon menge macha bawa levene ba ekamuga levum adi malaika bekalun algon menge mi majlis wasalagen tibbebi majlis ekamuga mi majlis levum qiyam dum algon men Allah subhanahu wa ta'ala ge darbaruga mi majlis ge wahakan hikiwane majlis ekamuga levum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.